satu sama ni terus holong tu direct guna dua. Saya semarwan yang itu do layat ni direct dua jalur paropa. Saya cek mamu itu ani itu pacaremu. Saat di Solo saat waktu di pasar kan mulu tahun Losolongan saya sama tukang gabe saat paropa. Mana teman? Musik.
tu hula-hula tete. Yang kita No turun, no turun. Turun no turun ah. Ilo. Puan Lasmiroha, Puan Nabartua, hitung-hitungan ni alaman marga Pajaitan, dohot marga si Kolon. Parjolo sahali tutuhi lama domoleate, dua mata dengan basai. Ison mulai siana mabuk kauna, siana mamuji Tuhan, sahat tuna maksi bangano, dan adong na marumut-umut nanggo sadang. Sudenai ala di basani Tuhan bersari, dan ala di Bogota. Jadi di sok kami yang dia, anakku, boruku, rosiat tongah-tongani, akka tuamu, bison, akka baribammu, bison, jala kami manuang bison, akka baribammu sakan adong dua anak boru. Jadi di sok rokku. Nah kanina parjolo jami tay itu macam bagak. Alaya asal lebih bagak ikut diulah. Dan boleh asal didengar tidak. Semua iman timbul dari pendengaran. Kalau kita tidak mendengar firman Tuhan, kita akan mati. Dan nahosat tomare, nahos siap kai. Jadi di son anggia si belum. Jong-jong nang disodung abang. Nasalelengon selalu doa mabahe ala auma di sonwai doa tabang muno jono pajono kita dak ya hita marsialusa tidak dak ya jadi macelas roh aku mamerikam di tonga-tonga ni alamat nomor 2 nomor sana po jadi sido honok tutuho karena mobian posisi nasa lelengon kontra ko biya berdua dang do pate ro pam dia batang oke jadi sonari ngasah kamu cuman tidak disampaikan pendeta tanggal seperti ini jadi marhitei anggia dapat mahapos siyaw dapat mahuguro walu hita bersaudara sian maando olong mahita paropuan lamar pariban jadi disonang dia si dohno so nganari doktor ni hula-hula mga Pajaitan na kanina dinapasahan kong pulos na bagahot hanggang segala sesuatu na pinuk kami babanghinaan dakya husato-sato tidak alay hong kapami doho hera marga Pajaitan na tapi marga Sipolok buasa somoni ang dia kuno ko kamu mula sa pangaraton na banon as adong do madongani na tuwa-tuwa taon sahak na itutu saja bu alayod do si doblok ko ya nate bereng jauh bereng sa masira na kita na mo no hachiro ham hachiton asalam dengan na kita na dan sebuah bonok kusuri akan dilakukan selalu pergi tidak alai na sok panggi nabasa lagu buat mana sana dihok selagi tidak kamu sentuh mau pindah kamu ke tadi silakan bawa hasilnya alai kau kamu ini di situ tinggal dengan berbeda dakya hati rohanami tidak asa mangolu anak kon mangolu borkon jalan hutu kon mulai lahir tuh Bortibion sudah bertanggung jawab saya sama marga Tampu Bolong si kedua sudah bertanggung jawab total marga Pajaitan jala hok mawang perbang anggitku jala sebulan boy dong yang gapon apa na tinuruhon na hirsarutan jadi yang ajar nito gak so tungadok kamu persoalan ala di Saudi jangan pernah walu kami galing na tutuan
Bapak Nabi udah julut kembali. Alah yang gohami gelengna selalu takut akan Tuhan. Ingat anggia. Jala hoangi kebotong mudo di dia di tahun bulan. Di hutan marga pacita Tuhan kuda lagu. Ikon hormat patun hangoluan tulus hamahon. Itu simbol bagi orang Kristen. Tamang lapangan di siang dia di hutan di hula-hulat taho. Iko boy mahugabi anak, boy hugabi hela. Lahon mulai sini. Mula ada hula-hulat tayo di son barulau. Ada hula kamang, ada hula kunang. Jangan tundalkan. Itu masalah. Acid do molo hela sebuken. Baca hacid. Alai molo di hacid tokoi. Asian ho bersobot. Asia. Iko sadara 22 dulu atau dulu. Adong sadara juga, adong sadara aek. Asama ni ram juga ni. Kalau sama-sama batu peo, apapun yang menjatuhkan itu tetap itu batu. Dalam arti kalau tidak bisa kalian dua bekerja sama, semua akan hancur. Rumah tangga hancur semua. Ingat Anda, kata kon. Saya tidak pernah main-main dengan perkataan saya. Ya, asa takas di botol wabiku nalar. Asa hokto di pulau, padenggan pangalahong. Tonga di marga pacaitan, bola tidak lupa. Tidak jadi persoalan bagi saya. Anak-anak au, apa nyaran kita pemulung? Apa nyaran di pacaitan? Ingat dah. Mau menang linggak ko anggia ingat. Orang nak muangki boleh untuk suka si Tuhan. Kenapa dah tuh bang? Arana anu nak pula atau dan kalau peringatan ko. Asa habi piau po atau. Alai mulu tuis doho. Ingat mah. Au berhadapan doho to. Bukan abangmu, saya akan berhadapan sama kamu. Ingat dah. Asa di bawah bang, ada jamnya teh. Mau laci peroham, tapi nanti belum bayar. Itu kan? Jadi sokoni mak. Dah mau masuk deh. Jadi sokonok petok panjang nangnya andiku. Las marham. Sehat mau tujuan nyarion. Mangulau-ulangmu, sinur mapapahammu, gabi nang ulang, sehat tamu na dua, berburu anak kon, dohot buruk kon nanti, bormot burukku, anak ni anak kedotong, ni segala dohot buruk. Jadi songan ada kon ni na tua-tua dok, sahat-sahat na solo ni na sahat mabot ya. Sonari upasahan kami ulos, si toro prabu, Tuhan na dua. Sahat mahamu tujuan no, tu gabina, tu horasna, tu sehatna, Tuhan debatama, nama ngaramu ting daging nato. Jadi amat permusik kami. Dari nang malat. Dengan pahe dulu sorma kami pasahat ton, tu tidak dohon kami on. Baik kamu mah, nah bantu si alai lagu rohani dong, amat permusik kami. Segala puji syukur hanya bagimu.
sa kamugo lakaupo marga sipulon tuhula-hula na sina marga pagjahitan takas dito di bogo ni alaman ni kasutak perburu ima marga pagjahitan sidono nami to amuna no ay terlububi ma marga sipulon besok kami nagtutu sa huyata gabi mabar takas dito boto sa hulia duhita di pasat tamu tu kami terlububi ma tugu-tugurong di mana nenek pasadon nami ulus itu Rabu ulus nakat jagon jadi dapat julus itu orang nabi itu hamuna terlububi ma dihujai alana diberi kamu orang mulia sana sugut nih satu batalion sangat dia ma hujai mengaladeni saluhutna ibaratnya tugas nami di acara sulak-sulak pahopu mengidu kami itu hamuna terlububi keluarga besar 10 toktong masuk oni hamu tu gerejai mukira dak napona dongonok kudu hamu memang olo do hamu bar minggu dilo kamu do tong hamuna lahu mamuji Tuhani tu huria gitu gabe babar alai bagi do hamu tu hamu tujuan dia ro alana perlu do ibaratna pendapat muna perlu do nang gogobuna terlububi ma tu huria di Tuhani jadi lihat kamu tikimuna alana di durian itu ani sangat-sangat perlu akka generasi penerus terlububi ma generasi muda jadi mulai dilihat kamu no hamuna tu huria ibu gerak huria petong kosanga jadi unang marnale babu terlububi ma tu huria bulat roh hamuna pasahaton roh ado pikiran muna terlububi ma tu huria tagi bigabet babar jadi sonak itu bulus ternak bulus nagajam terlububi ma pita-pita nabi dan keamatan bertua di bata lunga tutu bilo tuan di hamuna maranak berburu ham ala ni bagi do ham itu Tuhani asa toktong maamu pepek saur batua boy toktong dinalau pasahat to nakadadinggan terlububi ma pasikolah nyon pahuk punabyon asa sa may tutu tuhasahatanna boy hamu gabi pernasiroha terlububi may pasu-pasu di Tuhan itu hamuna jadi pagidon nami unang marnali bamu mamuji pasang barin Tuhani di Tuhani do hita pasahat dan holsota di Tuhani do hita magido nasa pasu-pasu nanang perlu di bagasan keluarga ta jadi pagidon nami tu hamu unang marnali bamu disi dang boy hita luput satwata tetap untuk Tuhan ta hita mengaluani jadi openeng sa kami hulanda di bigabiak babar boleh tu pasangonon naik upasa tabi ulus tor Rabu doro nabi ma songkatan si tua-tua saat di sulu masa tu batia upasa tabi ulus itu amuna saat mamu gabi saat nak tukar hurasa apa pada nabi kamu dokter Rami siya tapos ako ay dam bang nalagyan namin ito na kaya pare welcome sa happy more health kasi dyan po ka sa sul sa patwate sa masinero namin ilaw na gabihan musik
Oma ulusian itu sebulan. Pakai mani. Ada merah. Ya tu semua orang mana orang meditik orang mak. Saya tanya aku mana siap. Jadi semua saya ingat dia masuk pasukan panas yo. Ada jadi ulah itu naik. Jadi masih kangen sama setengah prima. Saya belum pakai untuk kami. Saya itu tadi baru nggak di pulih ya di dompet naik di nomor rekening itu saya pilih itu karena beli ulus itu apa enak. Tidak, saya merah. Kamar musik berang beda. Biasa-biasa Asik kotor ke mula. Oke. Tapuji matuhat taya pada di bagasan Yobas Partikianon di Sudi asi dohot hulong ni rohana nama ngalihon hai pasok di hita saluhuna buhi hita parpak buhi hitungani alaman namarapang nomor jolong sigogop pangisinao marhite ulau tadi bagasan senarion di nautakas amu manggar sulak-sulak pahopu tuhula-hula muna marga penjahitan laos disom mahamin waing labang ulukpang sudi nasa hula-hula muna nanigwaran ni hula-hula muna penjahitan nakining alain ino horon nami nakining ilokon umak ni si Catherine soon na sotola pawyo tadaroon master teologia istiakain dengan nyo pung isimena jemula rak tola paw ala tambak talas tulus di doa dangi dak pula gajang do horon nami alay sukunok kuno angu di dia do nakita surat nelokon nai asape uti utamu bolo sukunan non aharo hatani Tuhan di kebaktian ini ini nek perlu di dia di 5 Musa 20 ayat 10 sia aharo di lodsi jawabku basa dari on langit hotano gabi sitidagit kurumpak kamu lunga upapindito tuhamu hamuluan hamagoan toru-toru dohot pasu-pasu alay pilit hamu mahamuluani asama nguluho dohot pinoparmu so puasa ya terjadi noni sahuri mangi di bagasan dirohakku namar soal lo halamo dapar siketer roberek sisi purono dapar kapi-kapi no molotupi bere nunga sa anak ini matar helara makubas itu ulam naring gamay ikonan ko perubahan di sudai ngulon mularok kesilapan harus ada perubahan dah bere dah habis tulang ulima dan ano kami sudah ocong ni mudah-mudahan maturun tuak kanyon akahangimon dolay mo nate idok nakining idok perbadung paremanin na ulalarak pareman yang gejang buku bisa benar solida dah bere dah jadi
lima dia muda raja dan guru nami tadi waktu ulus setor rabu ulus nagajak nong pinasa nami Tuhamu unang berek kamu ni ulus nong pinasa nami alai dina bangido mahami tutu amat tanah bantuan di bata tujulan nyarion ilo tua ma dihabuna terlumo bimana pinang ido di ruhamu Tuhan anak mamu na manuk Tuhan guru matuk kamu di tempat Tuhan itu hamuna dia biamu ibaratnya manguna sudah muna tentang ma di ramon di Tuhan so di mata di ulus tapi nasa nabi Tuhan muna ope boleh Tuhan ope sudah nampu bahasa tay Tuhan Boleh bata. Mangulus ibareng mangulus itu di mai di ibebereng nona katuang dah. Ope noeng kerajaan kami. Di nong pinasahak muna urus kerajaan itu ibebereng muna naing maroh kami. Kerajaan kami lau masuk ba Tuhan muna. Kerajaan kami raja bulun. Perang nama kulit kami. Tuk sungguh dia benongan. Dan nami manu pahamu hula-hula nami. Arok pada hari nado tua. Raksa kepulung ya susah pernah kembali. Raksu sudah tuh pasaton nami. Mau lebih si badan di tangan nami nasusah dia. Amak pada nami. Neng korham mahami. Kalau manopa hula-hula nami on. Baik dawang ma. Kodang habar sih. Lanjut teman dong ede nakingani. Ede huli mewah. Asa si titik masih opa gulang-gulang. Tuk songoni be na boy lupa tu pahami kerajaan nami Tuhan tama anggona mangguhi pas-pasuna. Ilo bodi pahami kerajaan mi pasatai ma Tuhan na pertikinon. Mau lihat deh. Biasa ada boy kita berbuah pada video di bagasan Seroha.
So dito pere namin. Pere kamu suso pere namin. Pere. Begitu lama katay. Pere. Ubayuti. Ulaw ni nakkanin pag orang ulat-ulaw na sinagay. Aw maling-ling matanik ko. Pere. Pasa somoni. Asak pelimahali. Nangaro nga para. Saya pinang nga. Jadi kalau sok kabe. Parang yung punta to ka sinaga. Naburjo naman po. Alam mo merong may partikyarong pere. Sa pelimahali na po. Ano sa pelola na makanan. Nangaro ka pala sana. Jadi saya dia magtu partikyarong. Boy lang tulinggan na wakat lang. Bolo tungarong at kaka silisi. Ano siya pagkakon na uli mo kagarila. Bibit yung laong mulaw. Mabalo itong sawari penlon. Naboy tak pasak nagi. Ulus pitus to rapu tu bereku. Abang ulus si barek dok ulus si faktor kiyo mai habuda bereda. Sok-sok itu tuang gum nami nu ini sur. Abang gum lasir rohanami maberek kamu boy hamburek tadi sur akan abang rohanami. Tadda mahamu. Anak biasa. Jadi sama dok dari tu orang pulak itu habang gum. Balik tang main dapat gabe modal setuluan. Hari muna magabi yang kamang buruk ko anak kas no ida hari ang bars ko luwa. Begitu. Masih mo di mana ko siya kami ulah sila. Di gaston. Ras rohanan mainda di Hongkong Bogor. Artina barani gaw madokon bere dan sisi nani lakop kubi tu homai. Nga? Daksa sudube. Nga? Nga sisi nani lakop pon auto ho. Dah, jadi molo adong do kupangido hotu hamuna dua dumobi di hopang ina adong udah ni bapam dumobi do ngatubuk kuparan do dua situ morang ina dong di dua ton sebuah rohani hula dah anak-anak buturu ang kuparan do situ dua situ morang marpu. Bolo di dok na dulu, dalin na dulu, ang musonari nga dalin na opa. So bay na marhula-hula, ilit marburu, manat mardong at tubo, leket iba mardong at sahuta. Ima ang musonari. Nga dalin na opa, na dulu do dalin na dulu, sonari dalin na opa. Ade, alam mo lo betul songonon, buka sa hatani ulos. Artinya, uduson kolam mangulusi dari ini anggona mangulusi todi doh manganen gajang nyumur di batang kolam hula-hula manganet pasu-pasu ada di dok batang sabula langit pasu-pasu siap tulang ada ulung menuntut doh tanona dangatong tanon itu bang kanga dong susah do tuh ade bah bahasa noy ido ko sa bola langit na idia do tanona so tungin mo to ba ade ino tidak posodoro aku je bolo petuk songono nan hubasa kami ulos sangya matutu kita petu anak kapaso ade jadi nasohal molo iso julu per julu do ulusan nami jada tunggu nami asa rohamu manobba Moda terima di paduhan ni Razai ulus panubui asa rohami telahu manoba-noba hamu. gabe au pe uludu marju alai molo ni basol hok do diri ni ba mengelului harazaun di bata boy do on saltu siapa rasul alai kon hok do iba mengelului harazaun di bata so maho siap kaboso nate hok maho di hadau iyo mana duai asa boy maho dong amu saur maduate lima hu pangiluami jadi bermusik ala nungados rohana di hami peparani putua situ morang doho lingga-lingga tudur nami didok mulu batak madokon sohot inna so maho siap kaboson hok maho di hadau alai bai damang ma edena bebe akan lupa saya lupa di mana sih ini no masuk Ya teman-teman.
beda dino salpu sude na posoni buku tanggurung sapu ban sude bunga matua hape di nama sukunota marang rohani rohata anggo tui usari hodoi masih hola sayang bulan visi roha tango tugi solo barangoi masih hola sayang gula pusi sudah di rohata sudah di rohata tango tugi masih hola sayang mula tusi hola Nola tema tu bagas nabi tatangihon kita lain ro Baraba hula-hula ta. Kalau nama hula-hula parfudi na masuk pasat. Dihabur aja namin. Nakining masay takas do di pasat tamu agak poda nauli. Tu beremuna do tu berumuna. Tu kami agak nama hamarami. Anggia mati di saluhutna ang kakatanauli na pinasahamuna to kami totong may tuwa may yabar nami labing nang yabanan nami saha matongi apur nami totong tubagas kuha nami suang soni di pargulon nami toho totong nang hitongan isabu nami raja nami Romahani tutu marang nasungod dia pe dalam nami nalaho mano-mano bahamu dang ala ditois dang ala diholit di beremunaon doho di burumunaon ala di aparatikyo patutu na pasaha sulang-sulang bahopu ala odo pitukina na budi habaranihon nalaho pabungu-bungu na sawatiki asang dia boy lunas aka adat namar waka hula-hula dan terbaik kami mampain belga lasni rohamuna tung songo dia pendon sopa di nami mada bentuk kamu raja nami las marwani badan las marwani dodimu asa di dok dua-dua dak sudah puru nampe susakut jadi belia dak sudah manang si Baidon di tangan nampe so sadia raja nami dinarohan manu-manu bahamu las marohamu ope dihita saluhutna bona ni hasuton asa tapasanga hula-hulata abang pada nami asa usapa-supahami jo hula-hula nami on dia perhatian tulang nami on rap doa ke periban nami sudena doa ke upung nami baik kamu badi kami godang nana hobar kusi jabe makasih iro pasapa ulang latai mabo mane akma
Sarusa pora-pora Ue sarihona Unang diri puho daito Daru pamita sudaroha Ue sarihona Ala siraya katumba Siraya katumba Siraya katumba yang sarge Ala siraya katumba Siraya katumba Siraya katumba yang sarge Yakka di perkerejo dia kali pemerintah siagiak maka tudibo dia kapangka madi duluan nyarior asa sa martabat-tabang madi muka gaji dia garuk bulas si garuk muna dari dilas sonima di hamus aluhuna gabe madi hamuna tabban yakka kapistaran tabban di bisuk madi hamuna malam maradukon kaula-hula las mobi ma maradukon akad buat tadi bata perintah bahasa tujuan naro bisalani nunggalas berohanami dihamu abang guru nami sendiak ma di pasahak Tuhan tujuan neron soni dok nena tua doron nami matu hamuna minatikon hujur mena di tobi bagian tu dia bihamu mengalakka saya tu sima hamu kapotan persamotan dua hari ma dihamu abang guru asa lemak nasilut duang lumak suri baguan tungah hape di sidang mani tangan muna hape di ulah muna lomak ma jala dabok ma akka persamotan si jalom muna atas saat di solo mana saat tu bote bunga saat kami so saat ulos torok rabu ulos si gajang senggiak mati gula dalam gajang ma berita gabe gajang ma berita horas jala si gajang umur mahamuna 7 narion sahat mahamu amang guru nami salu na tu para orang sahat ma tu panggabian dijalani ala nunga sikop behami lau pasahaton ulos songodinang amang guru nabi pasahaton sila senorohan nabi bukan wirohami matu pada nabi gabi ma wirohami baik ma godang hasatani songodinang na tutua ditau ay tiyo binatu parasara odo bangun lebih hati oh dari perburi pak atau raso upasatami songon ulos madogu wah 2 tahun kami majo uloson buka bubere nami jadi homa na tutua as buhabe dawa asa horas ton di rumah bokor masalah ton ini horas sakalan na raja nami Butinya asal tadero kita sisa ada anak doh sisa ada bila ibina ku lihat salah tuhamu jala damang ma baca ubasa apa pikir jadi boleh mak ala dirusni dari surat tak kita saat kita dia buka burung nami nah di video kamu do boras dua topik do kai katik jadi sama di mana di ho guru untuk itu kalau pasang nama terus balugu di Rauna nunga berdiat biar hata nung dia tanda dingin hata pasu-pasuan naung di pasahan aka udah dok nama kolong di roa tuauna tanya nami sama natora semula sama terus berpudi nalao madugu amuna 7 bulan amuna tanya nami tomat tanaman tua di bata di pasau to masuditan yang iro hata pasu-pasuan sapiak di pasau amuna tuat mainan dia baramuna jala abing manang dia bilang sudi hata daudi sudi hata pasu-pasuan do tabiak nang pasahan udah nomor tubuh akka si sombong tua amuna asal pengenalan asal pengenalan satu itu dalam satu begitu mainnya juga bisa kuliah kata pasu-pasu akan hata niang do akau urus legajeng nak di pasar akau udah itu amuna anon apa muna main kakas bartongan jauh jadi di Sumba ulos melugu 7 bulan asai moktamo ina magulero akka ulau edet ido buah yang hati kalau itu sama dia pangalahona nasmaro amuna ade menugu daudingo menugu nadinten ya amuna do pau punami degui kebahon mata nomor 2 di bata alangkar musik nami kalau nama aku dapat ini kamu tahu nami dengan dompet kamu mah na obar tuh ulos menuju bermajo pasti beli baju sudah nanti kalau pakai dompet ini
bersama.